Haganege mas bokoi tung duwai nakabenda Imonika Lisa Lamre, Madonna Lamre, Banyo Gajing Kor Jinkia, Kumujur tung duwai nakabenda I Pibon Buam, Baidon Hapananga Jing Pang Jing Shitom, Bainyo Gajing Kor Jinkia, Met Barman Sim. Lai spa, lai pusa. Lai spa, lai pusa. Hanging ia ia kwena utra. But I like a deva dua. You play trike and radu no tau. Ubai basuma yangi. You play trike and radu no tau. Ubai basuma yangi. Hag kertenguk pa, badu kun, badu men sim bakoi. Amen. Kajinga yai jungu trai jungu yu Jesus Christ. Barga jingi jungu blay. Lem barga jingi slog jungu men sim bakoi. Kin down ring card bar pi barom. Ringkat piru. Kau men kepada baid how Jesus Christ. Hagen ege men step sashi siningelawan hakmat keduan jungu trai ban simeda hagen ege mas bakoi. Kerbangiron hakmat utrai nadu kedonut nak jingi ke bakrau. Tugnaiti ya bar ki jing tumo jungi. Tugnaiti laki ke sem jungi hakmadu Jesus minda. Tugduai nakabenda ki kimi ki pa jungi. Ki kun ki hinman ki para jungi. Ki parlo ki paramaran jungi. Tugduai kerpang nakabenda ki bapang ki basitom. Kamda me kito ki beri ki berna po hospital. Tugduai nakabenda ki nompo bakin kerlaka bamud. Tugduai nakabenda kito ki mensim ki balak klarno naki inga sem jungi. Itu gemen sing kiberon hakating pen koit. Itu gemen sing kibom don mana manoro banduai. Tu gen duai ro nakabenda kemega Bible convention ke bansuan. Tu gen duai nakabenda brother Sajid Joseph. Kerbangan dengan itu ya baru kena gicing temu jungi, daga jing sungu sige bakrau tu dengan itu ya baru kipop. Nambar lang baki pop ngipin sungu si ya ublay, ngipin yam ya ublay. Aduh kedonor tu dengan pan map, tu dengan kerpari ya uji suminda pan pen ku dia kedonor jungi na baru kipop. Kenang manglaban suminda kena kemas bakuit, daga kedonor kabakuit. Bita ada daga jing sungu sige bakrau tu dengan duai lang ngak pla. How blay dan bor baro. Berhapi ko men ko para. Pangalay pop sibon e. Daga jing berkat. Daga tin. Daga kam. Daga jing lay pelet. Daga jing lay palar junga. Daga jing lay palar junga. Daga jing lay palar bakrau be junga. Namar kata ngakapar daga Maria bakuit. Kabaya isa gatay suti. Yaki angin bargeri kuit. Bari api ko hermen ko para. Banduai na kabenda junga. How try ublay jungi. Ublay badan bor baro unis ne yangi. Bari andala map yaki pop jungi. Punyalam yangi shaka jingim bam cukur. Amen. Try can drat ko play snay yangi. Try can drat ko play snay yangi. Kristo ako, Kristo ako, no penim jangi penim.
to nginya duwai koblei da ubalasius pa yangi bat la penlong yangi ki konting to pates bone ya ki kon ba it jongme krang baha kito ki bangit ha ukres en ai ya ka jing light lord ba shisha bat ya ka nong pateng banai junom da utrai jung yu Jesus Christ ukon jongme uba im badabasan shar ngad badme ha ka jing along khabai jongmen sim ba khoit ublei junom la junom Amen. Kajing pilih nak siti jung Paulus bakut ke Kristan ha Kolose. Ko para kumba pilap deng ya Ukris Jesu utrai. Kumta to em hau. To sotet batonang san hau, batonang scam ha kajing nyet. Kumba lah hikaya pi da kabanang roy kerhai ha kajing sngungu. To husiar ban amdan basyukor ya pi da kajing start breu. Bat kajing lam ler basuda. Katkum karkom hikai pateng ki breu. Katkum kinong rem ten rai kemariang, Henry om katkum ukris. Naba hau baro kajing pura jong kajing long blay, kasyong ne ha kajing long breu. Bat pilawan sya kajing pura jong kajing im hau. Ubalong ukli jong kabor sensyar, bat ki atiar baro. Hau ro la ot share ya pi, da kajing ot share kabam syam la le da kikti. Da kabaweng no ya kamet do. Ha kajing ot share jung ukris, bat api la te plang bat u ha ka baptisma. Ha ka ba ya pi ru la pen mi pat rangkat bat u, da kajing ha ka bo jung ublay, uba la pen mi pat ya u na ki bayap. Bat api ki balayap ha ki pop, bat kajing bom ot share ka do jung pi. Ublay ula pen long ban im rangkat bat u kuris, enda ula map ya ki pop, jung ngi baro da ka ba weng no, ya ka kot rai penrem kabayang pesyak yang ni da kijing dewa jong u jong ka kat kum ka an ya ka ni ulaweng no udah sak prek ya ka hakading pena ula kentat no iki bos em bat ki bos syar bat ula tharong ya ki ha ka bapau da ka bapendem lot ya ki ha uhi kaktin jong utrai Sango yaudlay. Samsis Pastor Pusan nomor Praspa Nrefusa. Nganjay pendan buram yame kublay kosim jonga ngan kerku kerteng jome Kasih kerku kerdong kentiu kerteng utrai trai bakrau badai yaro junom tem nudu trai uba isne baslem hajing bitar Spoon kendrai, yaro you try, ngan yai pendan buram yame, go blay go sim jonga, ngan kerku kerteng jong me, junom baba utrai. Yai shaslem ya ki jintau baro uba idu bas ngaulem ya ro you try ai ngu you try jintau jongu ai ngu batu kerku pilai ki lok jongu Kerku you try ngan yai kundan buram yame go play go sim jong
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pinting sanya kaperthai kum ki klurba pernai, namar pitur wakaya kaktin jong kajing im. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrayundon renkad bat pim. Engkabat piru, Kajim pulena ka gospel bakwit kat kumulukas. kaburam hamekotrai. Haki tugis niu Jesu la leit kiu shawulum bantuwai. But baru shimit ula pinleit hakaba duwai hau blay. Endala mikas ni ula kot yagisin ranjangu. But ula jet kadar ngot neki. Yakeba ula ai kerteng ki apostol. U Simon, Yauba ula ai kerteng Petrus. Badu Andreas, u Parajangu, u Jacob, badu Ioannis, u Philip, u badu Bartholomeus, u Matthews, badu Thomas, u Jacob, u Kun u Alpheus, badu Simon, ya u Belasin u Bashirhem, badu Judas, u Kun u Jacob, badu Judas Iscariot, u Balakarlalong u Nongshet Kala. Tiwila wan hiya nawulum, but ki, but ula iyang haga jakamadan, lembat boon bagisin ranjangu, but ki paid ba belin, na baro ka Judea but Jerusalem, but nakap duriao ka Tirus but ka Sidon, ki bala iya wan ban ngap iyawu, but ba en pen koit nagi jimpang junki, but iya kito ki bala shitom nagi min siyam bam koit la pen koit, but baro ki paid ba kila persyang ban kta iyawu, namar ka bor kala mina u but kala penkoit yaki barra. Ka gospel jong utrai Kajingara yameko Chris. Ko hamen ko para ba id how Jesus Christ. Haga gospel min dagas ngi ngelayaw sngo. U Jesu ula kiusha ulum banduwai, barbaro shimit ula pinlate hakaba duwai ha ublay. Ha gospel barong iwi u Jesu ula kiusha ulum bar u Jesu ula duwai barabor ha ublay. Barbinda kisi ha gospel ngi ila yosngo baro shimit ula pinlate par hakamat ublay hakaba duwai. Balay u Jesu ula duwai baro shimit. Namar u Jesu umud ban shim kabagi jingrai kaba kordor. U Jesu umud ban jade kat arngut ki apostol. Teshua u Jesu ula jade yaki kat arngut ki apostol na ki senran ula duwai ha ublay baro shimit ula duwai. But anda ula dab duwai ula wan hiar na ulum but na prengi senran u Jesu ula jade yaki apostol. Telang bag gospel mi dagas ngi u Jesu na hikai yang ibay pe ibay ba kumba u Jesu ula duwai barabor ha ublay ngi barong ngi deban duwai. Kabor jungi kadai kabor jong jing duwai jungi. Kam tame ha shuwangi shim ya jing rai ka bakordor ngi deban pinlate por hakmad ublay war ngi deban duwai endang ngi ladap duwai ngi deban rai ki jing rai. Par kum juro mi dagas ngi deban sngotu u Jesu dang ong yang ibay pe ibay don jingya per hapdeng ki senran bad ki apostol. Don jingya per hapdeng ki senran bad ki apostol. Enda u Jesu la wan hiar na ulum ula jid kat arngut ki apostol na ki senran. Kat ngut ki senran u Jesu ula don udon u Jesu udon bon ngut ki senran. Kat shaba u Jesu ula leit bon ki buru ke la budia u Jesu. U Jesu udon bon ngut ki nong bud lanai bon ngut ki senran u Jesu ula don. Na ki senran u Jesu ula jid tangkat arngut. Tangkat arngut. Tingilaban ong ese ki senran kilong kum ki nong pule. Kum ki kinasko. Kum ki nong pule. Ki wan ki snap ya ki jing dewai ki jingi kai jung u Jesu.
Kiyo ki jing kod jing kia, kiyo jingger ku na Jisu, but ki late pai halaking kes, and the kiladap yosmo ya ki jing duai, jingi kai jungo Jisu, and the kiladap snap ya Jisu, ki sindran ki late pai. Mida napnengi sindran Jisu la jade kerpang ka arngot, but Jisu la kod ya ki apostol. Udang ong, nadu mida kasngi pimlong kum ki sindran, pilong ki apostol. Ki apostol kide ki beriu ki bala jid kerpang na Jisu nakabenda kawe commission nakabenda commission ka bakrau nakabenda ki kam bakrau Jisu wala jid ki wadu Jisu wala pa yaki taka bor jongo blay taka bor jongo men simba koit ban le ya baro ki kam Jisu le kim dame ban hikai ban pinkod ki bapang ban beuk soid te ki don jingya per hapreng ki sindran bar ki apostol. But daka bor jung blay daka bor jung medicine bakoid ki apostol ki lelait bar ki lastang ban yalap ka gospel bar ki lastang ban pin code ki bapang bar ki lastang ban beuk soin ko hamer ko para ba id how Jesus Christ kumba u Jisu ula jid yak apostol ban le ki kam bakrau ban le ki kam commission bakrau gi borang gi deman duwai minda ba u Jisu un code Jisu un jid kerpang yang ibai bad un ai yang ka bor jong blay bad Jisu un ai yang baro ka bor jong men sim bakoid kana bangi baro ge laban le ya baro ki kam Jisu ulale ban long kum gi apostol gi baro ge deban im ka bege jingim ka batamai gi baro ge deban im ka bege jingim ka bakoid tang ladangi im ka bege jingim ka bakoid tang ladangi im ka bege jingim ka batamai Jisu un sejid kerpang yangi badun ai yang hiro ya ka bor jongo men sim bakoid krang bangi baro ngi laban le ya baro ki kam bo Jisu ulale kato gade ke mon jongo ble kato gade ke mon jongo Jisu minda ka benda jongi ibe ko hamen ko para bayin how Jisu Christ kad bangan siminda ngene ke mas bakoid Jisu udang hikai yangi ibe ka banigong udang ong yang ibe ngi baro ngi deban penlate por hakamat ublay hakapaduai kam dame shwangi shim yaki jingrai ka bakordor ngi deban penlate por hakamat ublay ngi deban panjingmut na ublay deban panjingmut na Jisu ban ngi deban duai bad ba ar udang ong yang ibe ngi baro ngi deban im kabaki jingim kabatamai kabaki jingim kabakoid kanamba Jisu un sejir kerpang yangi ibe na baraki briu balun ai yang iru kabaki mission kabakrau pad daka bor jungu blay daka bor jungu min si bakod ngilaban le yaki kam jungu yaki kam jungu Jisu tungi duwa na kabenta kane kadbang na shimida akane ga mas bakoy in yero yaw Jesus Christ Jinam lai jinam. Amen. Sungabayan ngangit hau blay pa badan bor barong udang tau kapening bar kapindo pada hau Jesus Christ kun mamar bejung utrai jungi ibala puna umin simba boy ibala kana Maria Jesutim ibala shala benya Pontius Pilatus la sahapna yahu layap latep yahu lahiash kibayam agasni kabalai urami parna kibayam Ula kiu shabening, Bashons kamon blay proud and war baro. nang tawang bishan Shari behimet kibiyam. nangit hawang sim bakoy akabalang Katolik bakoy agajing aslo krikoy agajing mabikipom agajing mipan kadong agajing bam chukut. Amen. Lai spa in yop kuntai. Priangkuk pa yupu Bethlehem medukunu balaknya jingterwa aingu hame leba imban basisha priang namarga Sang yang namar bayadon lang
baro badangi mat baklano kan mentoy bahkan penyo kajing im kabam duno. Todway ko para baga jingkinia jung abar jung pi kan log bapdiang kun ha ublay ukpa badan bor baro. To try pring jing knyan iti jong pi nakabanta kajing ro kabura bakajeng jong hu kajing mentoyangi pada kapalang bakui jong hu barok kawai. Ko blay kanong sang ya gajing mane blay ba shisha bad ya gajing suk. To ay ngi kerpad ba dakane gajing terwa ngilaban ay ngu kadem kabadai hok hamay ubakraw kaburom ba dakaba iyo benta hakane gajing maya bakentang en penyatli yang ida shisha hakadonod bad kamensim. Daw Chris utray jongi Amen. utray undon ringkad bad pi Pengka bat firu. to kintiwela kidhonod Ikintiw i shau try. to nginaingu ya utray ublay jongi. Kashong hok bat katay. Da shisha kalonga ba shong hog bad kabadai kadai te jongi badga jing penim yangi haman la kapor badga jakha ban aingu yame ko kandrad ko pa ba khoid ko blay badan bor bad bam chukut namar kumba mela thau ya ka jait ben riu lengba ukun ba it jongme kumta hiru lengba jongu mela pintamai ya ka daga jing it ba khrau namar katha kade hok ba ki jing thau jongme baro kin shakri yame baro ki balalait im kin iaro yame bad baro ki khoi jongme kin kurku yame da kabai ke donut bad kabai ke mensim bad kumda mangirungi ainam yame kadba daga jing kemen ngi penbana yame junom Bakud you try. Bakud you play kipai. Neng bad bertake it up. Daka urong jome. Rayo sana shajrong. Rayo sana kengkut. Rayo sana you play juno. Yaro you tabawan. Aga kuteng try. Neng bad bertake it up. Daka urong jome. Rayo sana shajrong. Rayo sana kengkut. Rayo sana you play juno. khamit ko para sa sinaga na klip mat tungnai tia bara ke jing tumu jing ya kamado jisu kadbo jisu pen khala uni po barka wain kum kamet barka snam jungo tungi de wai ba jisu pen khala ya ka donor jungi jisu pen khala ya ka jingim jungi da shisha melong ubakhuid kutrai kathmai jonga jing khuid baro namar katang ikrpad yame topin khuid pin kentang ikindigi jing tarwa jongi da kabapha ya umen sim jongme kumga umjar halor jongki bakinduk kelalong yangi kamet barkas nam jongutrai jongi u Jesu Christ hakapor baladino ya u bat dalakamon sungobha ulapdiang ya kajing shashiton ulashim ya ukpu bat dakaba aingu yame ulakdia ya u bat ula ai halaki sinran uong to shim bartobam nakane pi baro namarkane kalong kamet jonga yakaba en aite nakabanta jongpi haka jukurukom endalala iabam ulashim ia kakuri pada kaba aingu biang yame ula ai aka halaki sendran uong to shim barto di nakhane phi baro namar kane kelong kuri jonga snam jonga jonga jutam bathumai bad bam chukut yakaba en
pinmi nakabenta jumpi bad nakabenta ki babun ia kaban map ia ki pop tole ia kane pan kan mau yanga Kajing maya jong kajing Kata sin bangi bam dune upu Bangi dina kane kakuri Ipenda kajing yap jong meko try Tata du Namar katangi ki bapen mentai ki jingya barga jingme part jongo ngi terwa hame kutrai ukpo janga jingim bad ya ka khuri janga jing penim ngida aingu aidam namar malen nyau yangi ki bapit ban yang khamar jongme bad ban shakri yame da kabas ngurit ngikrpad yame bangi ki ba yemenda hakamet barkas namu kris ngilong ki bala pinya terli kabai da umen sim bakhoi Token mau ko traya ka balang jemme ka bala priang hasatala ka partay. Pato penjanaya ka ha ka jingit. Rengkat badulia upaba ku jangi. Ubil ubishab jangi. Pat baharo gilinda pat kiriniam. Token mau lemro ki himmen ki para. Shinrang bat kinde. Ki bala yuti ada ka bakarmen ya ka jimmi pat. Badia baro ki bala klat no ha ka jingi sune jamme. Top pitiang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. Ta isane yangi baharo kine ki himmen ki para ki bashimenda ha kine ki yukrish bakui ya ki bapangi bashita idwaru nagabinda ka Bible convention ha kine ka sinsai jain kum juru ka mega Bible convention South Santarik ngi kar pahadi ame barengkhat bat kamaria tei soti bakui ka kami jangumble Ujasa bakudo kurim janga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi but baru ki rikoi ki bela pen sabhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jekut but bangini robert pendon buramia me davu kunja me u Jesus Christ da u lembat u badha u kan long hamai blay pa badan bor haga jingya long khabai jungmen sim bakhoi baro ko borom badga jingya ro junom la junom Amen. kumbala hukum yang ida unong penim bad kumbala hikayangi dak tin blay nginut ban ong kok pa jongi ba happening kalong ka bakhoi ka teng jongmei Kanwan ka hima jume kanlong kamon jume hat kandau kumba happening tuai yang iminta jimbang jumi kabala kasni bertema yang kering jumi kumbang rima bele snu yang berbuat yang mengi syaga jing pensoi hindrai pelai ni nakabasni to pelai yang ikrpad ko trai na ki jing sniu baro haga jing spon jume tuai jing suk jing sign hakis ngi jongi klang baraga jing yarap ke jing snei jongme ngin light barabor nakapop bat ngin yo jingar na ki jinjar baro kat bang idang ap kmilin te ki jing khermen bakhoit bar ke jing wan part jungunong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jongme kalong kaima ka jongme ka bor ka buram junam la junam kotrai Jesus Christ me ubala ong hak ya pastol jongme ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga ai happy wat peit ya ki pop jongi Henry ke jingait janga balang jung me bad ha ke jings bon jung me to ai ha ke jing suk bad ke jingye terle khabai kat kum kamon jung me ma me uba im bad basin sha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor reng khad bad phe Rengkat bat phil tong ne terbe ka jing suk ibe ha ibe Lang bra jangu blay me baki
hak me ukun lang broad jong oblay hak me bakit noi ki pop jong perthei sukitoi ki balakho saga jing khawai jong ukun lang broad Bố cần ra hầm lòng với sông có của mình rung của cái yên chừng á. Henry Ông tak thằng cái tin gì berkamen sim sim chừng á. sakya subayin ngi sungu yame ngi aro yame wan gi pindon bro me hagene ke khale mat kublai shibon ko trai namar mela rung hapo gador jungi be hagene ke po ngi sken ko trai ba me don shisha hapo gador jungi baro hagene ke po ko ji subayin hagene khale mat kan ba mela wan rung hapo gador jungi giduwai nak benda gi bapang ke basitom giduwai nak benda itu guna hapo hospital benda giduwai nak benda baro kitu ki break bala panjing duwai nang ibai pe ibai giduwai nak benda jungi ko trai benda ai bagas nam jungban pin code ya kamet jungi kana bakini oy ke jing code jing kia met barmen sim giduwai nak benda kamaga bible convention ka ban saban ko trai hai ka bor jungi jesu halor i brother sajid joseph hai ka bor jungi ko jesu halor jungi ibai pe ibai kumjura ko trai hakene khlip man giduwai nak benda alade kumabala jir kerpang ya kia pasol na ki sendran ki kerpar me ko jesu ban jit yangi but ai yangi baro ka por jame krambang iru gilaban ya lap ka gospel iru gilaban pin code ki bapang iru gilaban hikai ki ya kibriu iru gilaban bayuk soit aga khtang jame da ka bor jume sim bokar ko trai hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, 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 Tuần Dubai cái chương Dubai Jubilee Kok pa ubaha beneng Tuai ba kecingé, mamel ai hengi, hau kon jome, uji sukres, uhan men jongi, bat liting jong kecingé sebun, kan kelang hakidono jongi, tau mensim bokoi, kan kersiu biang hengi, ia kecing kermen balakerku, nakabenda kecingwan jong kahima jome. Tuai ba kecingé jome, kan penkelatur yangi, syakinom lor lengkau bom ju jong tai, pan bedi sumbai jong gospel. Tuai begitu kisumaikan penkeladur na syapo, ya kejaj benriu, bat ya kertei mariang barok kawai. Hagajing community batikina, ya kebeneng batamai, bat kertei batamai. Abandai kibor jong paman laweng no, kaburam jong me kenting shine jinom. Tuai begijing jong kejubili, kan kersiu biang hangi, kipulgrim jong kejing kermen. Ya kejing anggur, ya kejia jing kirsyaw happening. Ai berkata keju kecing kan pensapsiang ya kecing kemen bacing suk jong jong suspa jongi satla kapate shame kublai jongi ubala kerku junam kan long kapuram berkecing ya roh junam amen. Kok pa jongi baha beneng kan long kapakoi kakateng jome kan wan kahima jome kan long kamon jome ha kakendau kumbaha beneng tuai yang iminta kajimbang jongi kabaha kasni Pertama yang ia kerikang jungi, kumbang ungi mam kebalai seni yangi, berwar yalam ingi syaka jipen syai, Henry terpelai ingi nakabas ni amen. Kublai komaria, kebadap daga jingai, utrai uran wartha, lagar kuya panap dengi kinthe, badlagar kuya usok po jengha ujisun. Komaria bakoin kokumi jongoblai, tuduai nakabenda jongi kinong pop, minta berhak por kejingnya jongi amen kaburom au kwa bad hau kun bad hau mensi bakoi kumbaga dan keba mendingo jeminda ban barabor jenom la jenom amen to nginia duai to ay bakringe jong me kotrai yakiba melabsa But ai jingim da kajingban jonga ktin jong me bar ka sakramen bakin jabeneng en penmin toy shibun yaki dakat kinegi jinai bakrau na ukun ba I jong me ba en penlong yangi barabor kinong ya binta haka jingim jongo uba im bat sin shar jinom la jinom amen. utrai undon ringkard bat phi Kabat piru ublai badan bor baro un kurkukur doya phi ukpa badukun badumen sim bakoi amen. Toleit sup badiaro ya utrai daka jingim jongpi. Nisongo yau lei. Bar saus pak kendai. Jinkerku to take her high.
buram hau pa berakun ha mesim bakui maralong haba meningkong kuncu menta berbarabo jenam la jenam amin. En je right try Jesus Christ jenam la jenam